Kailangan nga agsukat ka ti Spirit. 2 Corinthians 5 verse 17. Di kasam lang nga bumaro, kastoy, you need to be recreated. Amen. You need to be changed. 2 Corinthians 5:17. You need to be born again. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. The all things are passed away. Iso da ito biyag mo nga old. The old life is gone, kunana idayin ilti. The old breath, the old spirit is gone. Amen. But the new life, new spirit has begun. Praise God, nga na-born again kayo. Amen. So because ti mabon again, the Spirit of Christ ti bumingayan tayo amin. Matay dajay, natawid tayo nga Spirit kini Adan, nga old, and then umay jay new Spirit from Jesus Christ. So, ijay nga gi-start jay sanctification mo. Because jay Spirit mo nga born again, He is holy and righteous in Christ. So, nga din na born again, spirit ti born again, kailangan makita yon, chay life you in Christ. Amen. Hallelujah. So, nga din spirit mo nga born again, karupro pa, the Spirit of Christ. Karay-traytsusa na, sansanto na. Yarabahanda. So, ijay nga agi-start the sanctification ijay inside. Amen. Han nga outside. Isu nga no, mabonigin jay spirit mon, makapagbunga isunan jay fruit of the Spirit kasi ti pagbunganan jay Spirit of God, ijay spirit mo nga bonigin. Anya di fruit na love, joy, peace. Lagi dayan. Amen. Dayan nga rumwar daday life of God, life of Christ. Ijay na born again. So first nga na-sanctify, ijay three parts of man is your spirit. So your spirit is holy. Your spirit is righteous. Your spirit is new. Your spirit is heavenly, divine. Your spirit is rich. Your spirit is wise. Your spirit is like the Spirit of God. Taanak ti Spirit of God. Amen. So your spirit is sanctified. Amen. Okay, now how about your soul? Your soul must be renewed by the power of your spirit, nga igagay ti spirit. So that the spirit mo nga holy, kailangan nga ayos da jay power na da jay in your soul. Tapno masanctify your soul. Anya ti part iti soul? Mind, will, and emotion. So, kailangan masanctify your mind, your will, and emotion. Mapasanto. Kasano, iso nga Romans 12, verse 1 and 2, the renewing of the mind, or renewing of the soul. Your soul must be renewed. Kasano pangalaan natin kasana marinyo, alaam day life mo in the spirit, i-meditate mo in your soul. Hallelujah. Connected the spirit and soul. Ngam kailangan nga absorb am daday
i-release mo na jay soul iriam. So, madararamida, kastoy. Tayo no, nga hanga basta-basta na gito nga teaching. Dararamida, I am holy, so my mind is holy. My will is holy. My emotion is holy. Because my spirit is holy, my soul is holy also. I-absorb ko jay holiness sa spirit ko, i-meditate ko in my soul. Amen. Ijay nga marinyo. Jay ka nga marinyo. No hanga kasi di pa mayam, nag-greet ka marinyo. So nga do ti Kristiyano, all right, 20 years lang born again. Still, handa nga na rin nyo. Jadi problema. So nga bay, my spirit is rich. So dapat kunan di mind mo, because you have the mind of Christ, I am rich. Kunan mo di mind mo. Ngayon no kunan di spirit mo, He is rich, sa anak ti Diyos, tagapagtawid. Kunan mo di mind mo, well, ayan na nga itin bubulsam, unrenewed mind. Isungag bibiyag ka pa lang, ijay makitkita. Dito'y ka pa lang nakabasi ti biyag mo, dito'y makitkita, marikriknan ti lasag mo, ijay world. Haan pa lang nga naggapu, ijay spirit, ijay life mo. Isungahan ka nga move in the spirit. Because saan nga the spirit mo nga born again ti masursurot in your soul and in your body. Daday makitkitam dito'y lubong. Because in the Bible, we have the mind of Christ. Apay nga da ka na to iti mind of Christ because we have the spirit of Christ. So kailangan the mind of Christ iti mang-renew ijay soul mo. Jay mind mo, dapat jay mind of Christ sa grain. Hanga jay mind of this world. Amen. Kitaan tayo 1 Corinthians chapter 2, verse 16. For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to teach Him? But we understand these things, for we have the mind of Christ. Kaano nga nagkaroon kay the mind of Christ? Hindi na-receive mo the Spirit of Christ. Amen. So, the Spirit mo ada the mind of Christ. Tapno influensya na your soul. Tapno the mind of God, mind of Christ, is to grain in your soul. Amen. Masanctify the mind mo if you believe in this. So, agsubli tayo, in Romans 12, verse 2. Dati di ko na nga marinyo kumati panunod yun, hindi not conform to this world. Kita nyo ha? Ang kayo mapurma, makipagbukal, akas tilubong. But be it transformed. Agbiyahe ka manipon na ilubungan, agbiyahe kang mapurma, pabanti pa nakairinyo ti panunot mo. Apay nga da marinyo nga panunot? Wala ta napulyot ti mind, napulyot ti soul ti tao. Naging evil soul. So kailangan ma-renew manan isuna. Padaan nga ruden, dinmaan. Amen. But be ye transformed by, kasano ang ma-transform ti tao? By the renewing of his mind. Hangka mata-transform, no hangka marin-renew. Baga tayo man, hangka mata-transform, no hangka nga marin-renew. So ano ko na yo, mata-transform ha? Ti question kayo ka, na-renew ba ti mind mo? Namno ko na, haan nga rod, hangka nga rod nga nata-transform. Tati pa naka-transform, renewing of the mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. No may di ba nakarinyo? But how? Kasano marinyo? Kasano nga masanctified jay soul mo mat? Tajay spirit mo kat sanctified. Amen? By the blood. But your soul is the problem.
Kailangan mapan sa renewing. So, teraramidat, my spirit is righteous. So, my mind is righteous. My will is righteous. My emotion is righteous. No, anya da spirit ko, so tada kararwak. So, i-meditate ko da. My soul is holy. My soul is righteous. My soul is rich. My soul, kakasay, no, anya da spirit ko, iso i-meditate ko da soul ko. As a born again. Ijay nga ma-renew da jay soul ko every day. Iso nga da jay spirit ko nga kunak nga nabindisyonan nga nakipagtawid ken ni Kristo kunan met kay mind ko, ken will ko, ken emotion ko nakipagtawid ak ken ni Kristo kunan met. To watch the full sermon, visit our official YouTube channel at Evangelist Romy B. Estacio.